mwaramutse neza. Ndabona buri wese ameze neza, ni byiza cyane. Uyu munsi rero tugiye gukomereza aho twagarukiye ubushize. Indaya twibutsa isomo twize ubushize. Yego wowe tubwire. Ubushize twize inteko z'amazina rusange. Arakoze cyane, reka twese tumuha amashyi menshi cyane. Ngira ngo nk'uko mubyibuka twabonye yuko inteko ari amatsinda amazina rusange abarirwamo. Ndetse twabonye yuko tugira inteko 16 zose. Ndagira ngo muzisubiremo zose uko twazize uko ari 16. Muba mu mirima cy'ibinene rukatubukuha. Murakoze cyane, ndetse nkomeza kubibutsa yuko gutandukanya inteko ya mbere ndetse n'iya gatatu. Twabonye yuko inteko ya mbere nubwo yitwa mu, n'iya gatatu yitwa mu. Ubwo rero aho bitandukaniye, mu ya mbere ikoreshwa ku muntu, naho iriya mu y'inteko ya gatatu igakoreshwa ku bintu cyangwa inyamaswa. Ngira ngo ubushize mbakosora, hari umunyeshuri wari wavuze ngo umwami ni inteko ya gatatu, kandi umwami ni umuntu. Bivuze ngo umwami ni inteko ya mbere. Ikindi kandi inteko ya 9 n'iya 10 zose ni na. Ibuka yuko iya 9 ikoreshwa ku bumwe, naho inteko ya 10 igakoreshwa ku bwinshi. Ikindi kandi nabwiye yuko iyo tugiye gushaka indanganteko dufata ijambo tukarisanisha. Tukarisanisha dukoresheje ntera, imiterere yaryo yose. Maze nyuma tukaza kureba igice kidahinduka. Icyo gice kidahinduka nicyo kiba ari inteko. Urugero, nkuko nababwiye, ugiye gushaka inteko y'ijambo umwami. Ushobora kuvuga ngo umwami munini, umwami muto, umwami muremure, umwami mugari, umwami mutagatifu. Urumva yuko inda tubwira igice kitari guhinduka ni mu. Arakoze cyane, igice kitari guhinduka ni mu. Rero bivuze ngo umwami ni inteko ya mbere. Kubera ko twabonye ko mu ya mbere ikoreshwa ku bantu, kandi umwami ni umuntu. Murakoze cyane. Undi munyeshuri waduha urugero rwe noneho. Ngiye kumubaza ijambo arishakire indomo. Cyusa. Cyusa nahaguruke adushakire inteko y'ijambo ishuri. Ishuri. Ishuri rinini, rigufi, rirerire, rito, ryiza, ribi, rinanutse, ritaraga. Arakoze cyane. Urumva yuko ishuri ijambo ritari guhinduka ni ri. Bivuze ngo rero ishuri ni inteko ya gatanu. Ya gatanu. Ni inteko ya gatanu. Ngira ngo buri munyeshuri wese uri hano ashobora kuba yashaka inteko y'amagambo yose. Ni uburyo akorwamo. Fata iryo jambo baguhaye, nurangiza urisanishe mu buryo bwose. Urareba igice kitari guhinduka, icyo ngicyo nicyo kiraba ari indanganteko, maze ugahita ureba umubare w'inteko n'ubundi ugahita wishyiraho. Hari uwagize ikibazo ku masomo twize uyu munsi? Ntawe? Ndakeka mwese mwabyumvise. Naho ubutaha rero mwisuzuma ndi kubabaza, mukomeze kugira ibihe byiza. Nahejo.